Pomaže Bog. Evo nas danas na Spasovdanu 21. maja 2026. ljeta gospodnjeg u selu Drecelj u porti crkve Vaznesenja gospodnjeg. Evo sa svojom porodicom danas sam donio barjak sa likom našeg Gospoda Isusa Hrista koji darujem našoj crkvi, ako Bog da, da kroz godine i vijekove naša djeca nosi ovaj crkveni barjak. U to ime napisao sam pjesmu. U Drecelju proljećnoga dana, na dan naše slave Spasovdana 2026. tu kod naše srpske zemlje svete, u ljubavlju, s vjerom u Boga, usred milog zavičaja svoga, u cvijeću rodni kraj kad blista, ja crkveni barjak s likom Hrista, našoj crkvi s radošću poklanjam, dok Spasovdan s narodom proslavljam. Pod barjakom da se okupljamo i Spasovdan slavu proslavljamo, da se naši potomci ponose i da ovaj barjak časno nose kroz vremena daleka buduća do sveopšteg našeg vaskrsnuća. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, pomoz Bog. Dobro nam došli na sveto istorijsko ovjenčano selo Drecelj, u poroti hrama Vaznesenja gospodnjeg na tradicionalni Spasovdanski sabor. Moje ime je Nevena Nikolić i imat ću čast da vas vodim kroz današnji svečani program. Evo nas danas na Spasovdan 21. maja ljeta gospodnjeg 2026. godine, sabrani Božjom voljom i blagoslovom, pod svodovima neba i pred licem naših predaka, da čuvamo uspomenu, vjeru i zavjet srpskog naroda ovoga kraja. Ove godine navršava se 30 godina od egzodusa Srba iz Drecelja, zato će današnji kulturno-umjetnički program biti istorijski čas. Čas sjećanja, ponosa i nezaborava. Posvećen našim korijenima, našim ognjištima i ljudima koji su vijekovima čuvali ime srpsko i vjeru pravoslavnu. Poštovana publiko, o istoriji sela Drecelj danas će nam govoriti čovjek koji je ponikao na ovoj svetoj zemlji, koji je zadobio 9 ratnih rana braneći ovo selo i koji je svojim perom i riječju sačuvao dragocjena svjedočanstva našeg naroda. Do sada je objavio 16 istorijskih knjiga, posebno mjesto među njima zauzima knjiga Srbi, Drecelj i Dreceljani, u kojoj je sabrano istoriju sela i monografije svih 13 familija koje su naseljavale Drecelj. Danas ćemo imati priliku da čujemo više o prošlosti ovog kraja, njegovim ljudima i nasljeđu koje su ostavili pokoljenjima. Sa posebnim poštovanjem pozivam da nam se obrati književnik, epski pjesnik i vojvoda Saša Nikolić. Časni oče Srpske pravoslavne crkve, braćo i sestre, pomoz Bog. Prije nego što počnem istorijsko izlaganje o našem selu, želim, pošto je danas Spasovdan i potrefilo se 21. maj, dan kada je formirana naša druga romanijska motorizovana brigada, u čijem sastavu je bila i naša Dreceljska četa i Olovski bataljon. Pa povodom 34 godine od formiranja naše brigade želim svim borcima da čestitam dan brigade. Također danas je 21. maj, kao isto tako je bio Spasovdan 21. maj 2015. godine kad smo osvještali ovu našu crkvu Vaznesenja gospodnjeg. Čestitam svim vjernicima i svim ljudima koji su učestvovali u ovoj izgradnji crkve. Izlaganje istorijsko o našem selu Drecelj počeću još od dalekog srednjeg vijeka. U srednjem vijeku od 1391. godine do 1463. godine ovim našim selom upravljala je srpska dinastija Pavlovići.
I ovdje se nalazio grad, ovdje u zaseoku Gradac, a po tvrdnjama istoričara svako mjesto koje nosi naziv Gradac, tu je postojao grad, što ovdje svjedoče i temelji porušene Srpske pravoslavne crkve i mramorni stećci, kojih je 75 trenutno ovdje u našem selu. Zbog tih mramornih stećaka i grada 2018. godine Komisija za očuvanje nacionalnih interesa proglasila je naše selo Drecelj istorijskim područjem. Po dolasku Osmanlija i osmanlijske okupacije na ove naše prostore 1463. godine crkva pravoslavna je porušena i kao i taj grad koji je bio, mnogo je stradalo naroda. Međutim, narod je i u tim danima okupacije ovdje se digao na ustanak i ovdje je postojala hajdučka četa pod komandom Karambaše Stojana Mirovića. I ovdje, nedaleko od ove crkve, svega nekih 800-900 metara, nalazi se planina Tisovina u kojoj je Hajdučka pećina, koja se i danas zove Hajdučka pećina po tim hajducima. Što znači da je Drecelj u vrijeme turske okupacije bio jedan dio male slobodne srpske teritorije. 1878. godine dolazi austro-ugarska vlast i Austro-Ugari okupiraju ovo naše selo. Srpski narod na ovim područjima je mnogo stradao, Austro-Ugari prvo što su radili, zabranjivali su ćirilično pismo. Međutim, oni su izgradili željezničku prugu od Zavidovića preko Olova našeg sela do Han Pijeska od 1900. do 1903. godine. I tih godina su izgradili ovaj seoski makadamski put koji povezuje Donji i Gornji Drijece sa Karaulom planinom, a to su radili kako bi izvozili naša prirodna bogatstva šume sa prostora Karaule i planine. Znači, da zaključim, što se tiče ovih okupacija, više desetina Srba je stradalo sa ovih područja. U Prvom svjetskom ratu, u kontraofanzivi sa Cera, srpska vojska je došla do našeg sela i mnogi su ljudi se odavdje iz našeg sela prijavili kao dobrovoljci u srpskoj vojsci. Mi smo danas njima održali pomen, a 6 je poginulih boraca iz našeg sela kao u srpskoj vojsci dobrovoljci. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije ovim selom, kao i okolnim selima, upravljala je kneževska dinastija Nikolić na čelu sa mojim čukunjedom Vukanom, koji se upokojio 1927. godine. Kneževsku titulu je naslijedio njegov sin Vaso i pošto je nevrijeme ubijalo usjeve u našem selu, odlučio je Vaso da porazgovara sa sveštenikom nadležnim Zekićom i donijeli su odluku da počnu proslavljati Spasovdan. I od prvog dana, prve godine kad su počeli proslavljati Spasovdan, od tada usjeve na našem selu nikad nije ubijao grad i nevrijeme. Za vrijeme te Kraljevine Jugoslavije u našem selu se značajno desilo što se tiče kulture i obrazovanja. 1938. godine izgrađena je osnovna škola Petar Kočić koja je radila sve do 1996. godine. Prva učiteljica u toj školi je bila Nevenka Mitrović. Po dolasku Drugog svjetskog rata, kao i na prostorima širom Balkana, mnogo je ljudi stradalo na području Olovske opštine, pa je tako samo na Vidovdan 1941. godine stradalo 64 srpska civila na području naše opštine. Zbog čega je u noći 4. na 5. avgust 1941. godine okupila se grupa ljudi, dvije grupe ovdje ljudi u našem selu i podigli su ustanak protiv ustaške vlasti. Tako što su protjerali ustaše sa jedne žičare koja se nalazila ovdje u zaseoku Paklenik. 7. avgusta ustaše pravi napad na naše selo, ali ta ustaška vojska odbija te napade, da bi u septembru mjesecu 1941. godine došao na ove prostore kraljevski oficir kapetan Milorad Momčilović, koji je organizovao ovdje puk i formirao odbranu sela od Karaule planine preko Dreceljskog polja, Tisovine, Berisalića i tu sa Orlova krša. Ti ustanici su, odnosno sad već jugoslovenska vojska u otadžbini, oni su srušili jedan njemački avion. 3. novembra ustaše prave napad na naše selo gdje ubijaju civile, uspjeli su da zauzmu jedan dio sela i upravo najveća bitka se ovdje vodila na ovom području oko groblja, oko ovdje uzvišenja koje se zove Suvi Bor, ali su ustanici uspjeli da odbrane selo, mada su većina kuća izgorjele u tim bitkama. Tako da 1941. godine ustaše nisu mogle da zauzmu ovo naše selo i ovo je bio jedan dio slobodne srpske teritorije. Međutim, kada su ne samo naše selo, nego istočnu Bosnu su oslobodili jugoslovenska vojska u otadžbini pod komandom majora Jezdimira Dangića.
Kada su ustaše vidjeli da postoji opasnost da izgube i cijelu Bosnu, oni su pozvali Nijemce u pomoć i 21. januara 1942. godine uz pomoć njemačkih divizija sa Karaule i planine napali su na naše selo i kad su naši branioci koji su branili to selo vidjeli da ne mogu se odbraniti, obavijestili su narod se povlačio prema Drini. 3 mjeseca je trajala to povlačenje i u tom vremenskom periodu mnogo je Srba stradalo, a po dolasku na Drinu također preko 6000 srpskih civila je stradalo. U toku Drugog svjetskog rata je 56 ljudi iz ovog sela stradalo, pretežno nedužnih civila. Nakon rata dolazi, ja to zovem, komunistička okupacija. Komunisti su počeli teror odmah po dolasku ovdje. Svi ljudi iz našeg sela su pritvoreni, privođeni i optuživani za saradnju sa jugoslovenskom vojskom otadžbini i kraljevskim poručnikom Savom Zekićem koji se skrivao na ovim područjima. Oni su u tim prvim godinama od 46., 7., 8. godine uspjeli da ubiju ovdje u našem selu i poručnika Savu Zekića i 5 tu njegovih boraca, dok su mnogi naši civili stradali i bili premlaćeni. Šta su još dalje radili komunisti 1947. godine? Rušili su mramorne stečke, stare srednjovjekovne spomenike i od njih su pravili čitaonicu koju su izgradili 1948. godine. Naše selo je bilo u to vrijeme puno omladine, tako da je ta omladina 1948. godine formirala fudbalski klub Drecelj i prvi kapiten fudbalskog kluba Drecelj bio je Vukan Vule Nikolić, koji je stadion je bio u Mramorčićima ovdje nedaleko od mramornih stečaka kod Recenskog polja. 1958. godine je dovedena električna energija, tako da je naše selo jedno od prvih koje je bilo osvijetljeno. Međutim, od 1953. do 1960. godine nastaje veliki komunistički teror kada našim mještanima oduzimaju najbolji dio zemljišta Drecensko polje, konfiskuju, formiraju neku zemljoradničku zadrugu. Zbog tog njihovog takvog oduzimanja zemljišta, znate, kad ljudima sa sela oduzmete zemljište, oduzeli ste mu pravo na život, tako da je tih godina preko 30% stanovnika ovog našeg sela iselilo i otišlo za Srbiju. Međutim, to je bilo i širom Bosne i Hercegovine, gdje je preko 300.000 Srba odselilo za Vojvodinu. Dakle, krajem 1959. godine izgrađen je magistralni put Sarajevo-Tuzla, odnosno ovdje kroz naš zaseok Paklenik koji je prošao i danas je taj put u upotrebi. 1967. godine je ukinuta željeznička pruga gdje također oko 20% stanovništva ovoga sela odlazi odavde nakon tog ukidanja te pruge jer mnogi su radili na putu i ostali su bez posla. Kao tužan zaključak je većina Dreceljana što je za vrijeme komunista doživjelo torturu kroz njihove zatvore i kazamate i od kojih je 5 ubijeno. Početkom 90. godina 20. vijeka 28. oktobra je formirana srpska opština Olovo 1991. godine u čiji sastav ulazi naše selo Drecelj. 9. novembra Drecelj kao i srpska opština Olovo ulazi u sastav srpske autonomne oblasti Romanija, koja će 9. januara sa ostalim autonomnim oblastima da se formira Republika Srpska, znači 9. januara 1992. godine. 7. avgusta 1992. godine počinje rat na prostorima Olovske opštine kada muslimanska takozvana armija Bosne i Hercegovine kreće iz Olova. Tog dana su zapalili srpsko selo Grabovicu, napali su Radačiće i naše selo i mi smo se odbranili. Međutim, 20. avgusta iz Kladnja su krenuli muslimani koji su prethodno zapalili srpsko selo Kovačiće, Konjeviće, Kulu Veliku i Malu, Vučiniće i 20. avgusta su zauzeli Karaulu gdje su poginula naša dvojica boraca Dragan Vasiljević i Radovan Škiljević, a Dragiša Nikolić je teško ranjen, njegova majka Dragica koja je od posljedica ranjavanja i preminula. Mi smo formirali liniju ovdje tako da 6. oktobra je veliki bio napad na naše selo i mi smo odbili. Također 7. oktobra 1993. je bio još jedan veliki napad i muslimani su nam prolazili za leđa pošto je ovdje bio jedan dio puta koji nismo mogli pokriti Medov do između Slivanja i sela Drecelj i to smo pokrili i začepili tek krajem decembra 1993. godine i više muslimani nisu ni imali šanse da uzmu naše selo, mi smo se utvrdili i tako utvrđeni stajali smo do kraja rata na braniku otadžbine Republike Srpske. Međutim, u Dejtonskom mirovnom sporazumu naše selo Drecelj kao cijela srpska opština Olovo je izdvojeno iz Republike Srpske, pripojeno Muslimansko-Hrvatskoj federaciji
zbog čega smo mi morali da se selimo po teškoj i hladnoj zimi u decembru 1995. do 12. januara 1996. godine. Po odlasku s ovih naših prostora, sve kuće pod Recelju su zapaljene, svi prateći objekti, pa čak i kapela koja je bila na mjestu ovdje gdje je izgrađena crkva. Porušeno je 98 kuća, 42 vikend kuće, jedna zgrada osnovne škole, zgrada omladinske sale, vjerski objekat kapela i preko 500 pratećih objekata. Mi smo u posleratnom periodu podnosili zahtjev za obnovu imovine, međutim opštinske vlasti i vlasti Bosne i Hercegovine nikad nisu imale sluha i nikad nismo mogli obnoviti imovinu. Čak smo podnosili tužbu zato što su nam objekti porušeni posle rata, međutim i ta je tužba obustavljena u Sarajevu, tako da i od toga nije bilo ništa. 2. juna 2011. godine na moj prijedlog obnovili smo slavu sela Spasovdan, gdje smo se okupili po prvi put u Drecelskom polju. Padala je ogromna kiša i mi smo donijeli odluku da izgradimo jedan vjerski objekat. Međutim, u razgovoru sa vladikom Vasilijem on nas je poučio da umjesto kapele ovdje podignemo crkvu i mi smo 2012. na temeljima porušene kapele podigli crkvu Vaznesenja Gospodnje koju vidite iza nas, koja je osvještana na današnji dan 2015. godine. 2017. godine smo uknjižili zemljište u vlasništvo crkveno ovdje, pošto nije bilo, pa sam ja išao 3 godine na sud u Zenicu i vodio sam pravnu borbu protiv firme Stupčanca koja iz ne znam kojih razloga bila vlasnik ovog zemljišta gdje je groblje i gdje je naša crkva. To sam uspješno okončao, tu pravnu bitku, i gdje smo uknjižili to zemljište u grunt i katastar. 2019. godine kupili smo zemljište za crkvu ovdje 3950 metara kvadratnih, na kojoj smo 2020. godine podigli ovdje jedan objekat u kojem možemo da obavljamo slavsku trpezu. Šta još želim da kažem, naše selo, eto, Bogu hvala, nadareno, mi imamo 5 pjesnika iz našeg sela koji su sada aktuelni živi, to je Neđo Palagetić, Milorad Milićević, Marko Nikolić, Marijana Maja Vukotić i ja, Saša Nikolić. Mi kroz epsku poeziju želimo da sačuvamo naše selo od zaborava i kroz ove kulturno-umjetničke programe. Hvala. Poštovani gosti i dragi prijatelji, sa posebnim poštovanjem i radošću najavljujem trenutak posvećen jednom od najsvetijih simbola našeg narodnog identiteta, guslama. U zvuk struna i u stihu koji iz njih nastaje živi pamćenje predaka, istorija naroda i duh vremena koji se prenosi sa koljena na koljeno. Sada ćemo imati priliku da čujemo gusle u njihovoj punoj snazi, da nas podsjeti ko smo, odakle dolazimo i šta nosimo u sebi. Sa velikim zadovoljstvom najavljujem guslara Radivoja Vitomira iz Han Pijeska i pozivam ga da nam sa svojim glasom i guslama oživi tradiciju i vječku prošlost našeg naroda. Najlakše se smiraj traži uz molitve i uz bdenja. U životu ljudskog kratkom ne da će se stalno množiti. Ne daj Bože dočekati ono što se trpjet može. Na plećima mojim slabim krst je nosit određenje, cijenit pravdu i istinu i Božje proviđenje. Ništa tako kao
obraz kod ljudi se ne priznaje. Bolje ti je u tamnici sa čovjekom sužanj biti, nego srđom iz rodom na divanu vino piti. Nećeš nikad zažaliti, niti ćeš se da pokaješ, ako više no što primaš iz desnice svoje daješ. Vidjet će se pred svevišnjim što nad svakim bićem bdije, na posljednjoj ispovijesti ko je grešan, a ko nije. Sve što živi i što diše, što postoji i što traje, nastalo je Božjom voljom, Božjom voljom i nestaje. Danas je sa nama jedan od najobrazovanijih sinova ovoga sela. Čovjek koji je svoj ljubav prema zavičaju i rodi pretočio u stihove. Autor je zbirke pjesama Spasovdan, govorit će nam o znamenitim ljudima i važnim događajima koji su obilježili istoriju Dreclja. Pozivamo književnika, pjesnika i magistra šumarstva gospodina Milorada Šimića. Drago mi je što smo se danas okupili na ovaj sveti dan u selu Dreclju. Dočekamo Spasovdan i sve pozdravljam koji su došli odvojili svoje vrijeme da bi uveličali ovdje naš jedan od najvažnijih događaja i najvažnijih slava u selu Dreclju. Iako je Dreclj malo selo po broju ljudi, ali po površini je prilično veliko. Nekad je otprilike uoči Drugog svjetskog rata živjelo po riječima mog oca, otprilike on to znao, više ljudi nego sada uoči ovoga zadnjeg rata. I nažalost mi samo računamo to vrijeme od jednog rata do drugog rata, nikako da se riješimo te neke nesretne sudbine, da živimo u miru i ljubavi sa svim ljudima, što nam je uvijek bila želja i što nikad nikome nismo željeli zla, niti smo ikoga željeli da ožalostimo, a kamoli da mu učinimo neko zlo. Tako da, može da se, to se može iz priloženog da vidi da mi nikada nismo ugrožavali nikoga drugog, nismo pokušavali da otmemo nečije. Ako nismo mogli da pomognemo, nismo ni otimali ili ugrožavali druge ljude. Posebno bi zato napomenuo naše domaćine koji su bili jako gostoprimljivi i jako ovako ljudi druželjubivi i u svemu dobri i u svim tim radovima seoskim, da su to znalački radili i da su u vrijeme najveće bijede oni uspijevali da se dignu i da se organizuju tako da kad je prijetila glad, posebno za vrijeme Drugog svjetskog rata i neposredno poslije njega, oni su uspijevali da što kažu sa svojih 10 prstiju da proizvedu dovoljno hrane, pa čak da pomognu i drugima u okruženju. Međutim, znači, sva neka nesreća je išla preko najsiromašnijih slojeva društva i zato utoliko su značajni ti naši domaćini bili koji su uspijevali da okupe ljude i na tim velikim obama da se izgrade recimo te seoske
čitaonice, na primjer, gdje su dolazili filmovi, ovdje smo gledali filmove crno-bijele. I prva televizija, gledao sam je ovdje u čitaonici 60, čini mi se, Saša, ti tu bolje znaš, 61. druge, koje je to bilo? Da, na području Lonjske općine, prvo u našem selu je došla televizija, pa su ovi iz Olova dolazili da gledaju. Je, zato što je repetitor bio otprilike na Bjelašnici i moglo je samo direktnim ovako antenom, direktnom usmjeravanjem moglo se da se gleda. Što kažu, bila je to televizija, iako za ovo vrijeme sadašnje to je smiješno, to je bilo toliko puno, da kažem, onoga snijega, treperla je slika. Ali se ipak moglo gledati od tih domaćina koje bi onako najviše izdvojio u samom Pakleniku. Bio je pokojni Timotija Miličević, imao lijepu riječ za svakoga. A posebno se ja sjećam za nas djecu, kad nas vidi, uvijek je imao nešto da nam da, da li je to orah, da li je to bombona, da li je nešto, on je volio posebno djecu i bavio se lovom. Išao je pjeske do svoje duboke starosti u Olovo i prilikom jednog povratka u Olovskim lukama naišlo je auto i zakačilo ga i zastradao je 62. godine. Osim njega u Pakleniku izdvojio bi od starijih Lazara Nikolića, koji je jako bio dobar domaćin. To kažu, kod njega sam čuo ovo, kaže, lako je biti gazda, ali nije domaćin. Znači, gazda može biti bogat čovjek, ali onako kako on prima druge ljude i dolaze mu drugi ljudi na savjet i sve to, domaćin je teško biti, to je onaj pravi domaćin. Znači, kod Lazara, iako nije bio najbogatiji na ovim područjima, dosta ljudi je dolazilo da čuje od njega tu riječ, savjet i razne druge stvari o istoriji, o svemu tome, tako da je znao svakoga dobronamjerno uputiti na pravi put. Osim njega, spomenuo bi još i Lazu Miličevića, unuka Timotije Miličevića, koji je stvarno bio u svakom pogledu čovjek, jedan spoj seljaka i intelektualca, koji je znao sve seoske poslove da radi, a osim toga bio je načelnik uprave za prihode i bio jedno vrijeme šef budžeta u Olovskoj opštini. Tako da su predsjednici opština često dolazili njemu na savjet kad treba nešto, kad je nešto ovako teže, pa kako da se riješi. Osim toga, ipak malo ću biti pristrasan da spomenem i svog oca koji je bio udarnik na pruzi Šamac-Sarajevo, kao velikog radnika, a samim tim kad je veliki radnik onda znači mora biti domaćin. Tako da u Pakleniku još mogu bi da nabrajam puno ljudi, ali onda odoh u širinu. Moram onda dalje da kažem i za Donji Drecelj. Sašin prađed Vaso, to je bio isto knez, a oženjen je bio, oženio je svog sina od Timotije Miličevića. Jer se u ono vrijeme gledalo i otprilike od koje familije, od kakvih ljudi treba da se oženi, znači da se stupi u brak i da se na neki način poveže. Jer uvijek je dobar sa dobrim se družio, mada je bilo kasnije da se nekako pomogne i onom siromašnijem, da je bilo tih kombinacija raznih. Tako da je, zaboravio sam reći za Timotiju, izvinjavam se, da je u crkvu u Olovu, pravoslavnu crkvu, on uradio, mislim, on je sve to odradio negdje oko 39. godine. Imali smo i proslavu. Kupio zemljište za crkvu i darovo crkvu. Tako je, ja to nisam baš bio u toku toliko. Crkva je izgrađena od 1934. do 1939. a 40. je osvještena. Jeste. I to bolje pratiš, Saša bolje zna, i znam da je Pipo, njegov unuk, držao je proslavu prije nekih 5-6 godina kad je i umro je, nažalost, prije par godina. On je bio njegov unuk, sin njegove ćerke Stake. Ljubomir Medić, on je bio po zanimanju stomatolog i bio je veoma poznat i cijenjen u Olovu, a kasnije radio je malo i u Kladnju i u Zvorniku i tako dalje. Tako da sam to za Timotiju ovako nadovezujem, a počeo sam za Vasu, ali dobro, njih dvojica, oba su bili veoma poznati domaćini na ovim područjima. Tako da za Vasu ću isto reći za Spasovdan, evo Sale rekao, pa da ne spominjem sad, da se ne ponavljamo,
da je on osnovu odredio da se slavi Spasovdan, ova krsna slava našeg sela. I da je on mnogo činio za sirotinju, pomagao, gdje god je mogao, pogotovo u Drugom svjetskom ratu, recimo mog oca je spasio i njegovu i svu tu porodicu kod Starog Broda na Drini. Otac mi je pričao, kaže, džed, kaže, Vaso je bio sa Skeledžijom, dotjerao mu neke stoke i dao da bi ga prebacio taj Skeledžija. I kad je napunio svojim seljanom, još mjesta imao u Splavu. Kaže, vidio je nas i kaže, ajde djeco, prebacite se, kaže, na drugu stranu, spasite se. I kaže, mi pređo smo. Znači, čovjek je bio veoma dobar, on nije gledao ni ko je ko, ni šta je šta, nego da se pomogne čovjeku u svakom to nešto što treba da bude i zadatak svih nas za buduća vremena. Sljedeći domaćin koga bi posebno pomenuo, to je Đorđo Aleksić iz ovdje sa Graca, sela nedaleko odavde, koji je zaista bio u svakom pogledu dobar čovjek i koji je imao fine sinove i sad ima veliku familiju, koji je zaista bio jedan od pravih domaćina, koji je dosta uradio za selo Dreceljovo i koji je štitio i spašavao ovu imovinu koju smo imali, to polje u Drecelju, kad je oduzimano. Moj pokojni džed Mirko je bio onako najteže pogođen od džed Vaso, koji je isto se nije slagao sa tim, i Đorđo Aleksić. Još je tu bila nekolicina ljudi i moj djed je, što kažu, toga je toliko pogodilo da je 67. godine ubrzo posle toga umro, počeo je da pobolijeva i to kad je to vijekovima stečeno imanje od jedan put predato u zadrugu. I onda se tu, koja je klimavo radila, da je ona bar dobro radila, nego je ona stvarno pokušavala, eksperimentisala te sa stokom, te sa sijanjem krompira, ovog onog. I ništa nije faktički popravila stanje na ovim prostorima, samo ga je pogoršala. I da još dalje krenemo prema Gornjem Brećelu, spomenuo bi još Dubočana Stevu, njegovog sina Milorada, oca Milanka Dubočana, koji je danas ovdje sa nama. A Milorad, taj Stevin sin, on je bio dobar sa mojim ocem, bili su prijatelji i zajedno bili u miliciji posle Drugog svjetskog rata. Sada posjedujem slike. Pitao sam jednom oca, po kome si dao meni ime Milorad, jesi po nekome ili si onako, kaže, po Dubočaninu Miloradu. Tako da, znači, toliko su bili prijatelji da on po prijatelju, da sam ja po prijatelju mog oca dobio to ime. Osim toga bio je Radomir Vasiljević Peša, jedan od važnijih domaćina, od cijenjenijih domaćina na Gornjem Drecelju, pa i šire i na Kuli, tako dalje. I tako da više ne širim, da ne duljim, to bi otprilike bilo ako nekoga nisam spomenuo. Ostali su svi bili isto, to su možda negdje u nijansama su ljudi bili svi dobri, ne može se istaći posebno neko, a ovi su onako baš bili po meni najvažniji i najpriznatiji ljudi koji će, kako nekoga od ovih naših starijih pitate, svakako složiti sa mnom da je to tako bilo i tako, znači, ja bih sa ovim završio, ne bi više. Ej, gusle moje, Srbinova diko, vas još nije pobjedio niko, kroz vremena i duge vijekove, Srbin vaše slušao je jekove, sa vašije tana nije žica, ej, vi ste srpska zvijezda danica. 600 godina i više, jek vaš našu istoriju piše, glave ste nam
dizale povite, krijepile u gori komite, bile melem za rane najljuće, tvrdi bedem svake srpske kuće, još od silnog kraljevića Marka, vi bijaste naša svjetlost jarka, usred tame upaljena luča, ej tvrdi bedem, bez brave i ključa. Pred kojim su posrtali mnogi, aj vječna hvala i prijekor strogi. Hvala svima i čestitam svim Dreceljanima koji su ovdje, Dreceljanima širom svijeta, današnju slavu Hristovog Vaznesenja Spasovdan, da slavite na mnogaja ljeta. Zahvaljujem se svom prijatelju Saši Nikoliću na pozivu i u meni se nekada davno rodila ideja i želja da dođem ovdje. Gledajući Sašu i njegovu aktivnost na društvenim mrežama prije svega i u razgovoru sa njim, kako je poslije ovog nesretnog rata i poslije svega kad su naši Srbi morali da napuste sva mjesta koja su pripala Muslimansko-Hrvatskoj federaciji, a koja su odbranjena u Minskom ratu. Rekoh u razgovoru sa Sašom, divio sam se tom njegovom entuzijazmu i priču tih ljudi koji su smogli snage, kao što sad kažem, poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma, da pokušaju da obnove nešto na svojim vjekovnim ognjištima koji su nažalost poslije Dejtona ostali samo zgarišta. I kako je to sve krenulo, priča mi je Saša, kako je krenula izgradnja crkve, kako su ljudi sa Drecelja koji su žive tu u okolini u Republici Srpskoj u dijaspori krenuli da obnavljaju i finansiraju tu crkvu i kako je počelo na Spasovdan da se obilježavaju tu sabor na Dreci. Bilo mi je stvarno drago da vidim da ipak ljudi, iako ti ljudi sa Drecelja, ima tako i drugih mjesta širom svijeta, iako širom svijeta su pokušavali da ožive svoje vjekovno ognjište i da ne prepuste to zaboravu. I evo, hvala Bogu i dan danas evo, došao sam u priliku da dođem, da posjetim Drecelj, da prisustvujem Spasovdanskom saboru na Drecelju. To mi je velika čast i zadovoljstvo. Dragi Saša, mnogo ti hvala na pozivu. Hvala. I želim da kažem da treba nastaviti ovu tradiciju, ma gdje se ljudi nalazili, da li živjeli tu u Republici Srpskoj u dijaspori, da koliko toliko i koliko se god u ovoj mogućnosti može da se obilježava, pa na bilo koji način, kao što je današnji Spasovdanski sabor, da se obilaze svoja rodna mjesta, da se obilaze svoja rodna ognjišta, da se koliko toliko nešto pokuša obnoviti. Sada je situacija takva kakva jeste, svjesni smo svega toga, ali se ne zna nikad u životu, ne zna se nikad kako se vrijeme može okrenuti, šta se može uraditi. Uglavnom, bitno je da se ne zaboravi, jer sami zaborav je gori nego smrt. Hvala puno svima. Poštovana publiko, na samom kraju našeg programa vraćamo se onome što je vjekovima čuvalo dušu srpskog naroda, zvuku narodne frule i dvojnica. Ovi narodni instrumenti bili su dio srpskog života, običaja i tradicije, čuvajući duh naroda, pjesmu i uspomene naših predaka. Zato danas, kao krunu ovog programa, sa ponosom najavljujem naših frulaša i dvojničara magistra Milorada Milićevića, koji će nas zvukom ovih instrumenata provesti kroz duh srpske tradicije i narodne duše.
Sa ovim nadahnutim besedama, guslama, frulom i dvojnicama koje čuvaju pamćenje našeg naroda, privodimo kraju današnji program. Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali ovaj sabor ljubavi, vjere i zajedništva. Želimo vam prijatan i blagosloven boravak u Drecelju i sportku koja neka nas okuplja i u godinama koje dolaze. Vidimo se na istom mjestu dogodine ako Bog da. Evo, draga braćo i sestre, želim da vam nazdravim, da čestitam Spasodan, čestitam Miloradu kumstvo današnje Spasodana. Hvala ti, Milorade, koji si i danas kumovo kao i prošle godine. Nek ti je srećno, Bogom blagosloveno, da Bog da svaki blagoslov tebi i tvojoj porodici. Da se u zdravlju i veselju okupljamo mnogo ljeta i godina. Časni oče, hvala vam na predivnoj liturgiji, hvala vam na svemu, hvala vam koji ste došli. Naši prijatelji, komšije iz Drecelja, Dreceljani, gosti, želim vam dobrodošlicu ovdje u naš zavičaj. Hvala vam koji ste došli. Ovdje treba se okupljamo, posebno pozdravimo ove naše narodne guslare koji dođu svake godine, uveličaju naš Spasodanski sabor sa našim svijetim instrumentom guslama. Hvala vam koji dolazite, koji nam pomažete ovdje, koji se s nama družite. Također želim da kažem da naša omladina treba ovdje da dolazi, da nastavi našim stazama, a najveći razlog je zato naša crkva, naša bogomolja koju imamo ovdje, crkva Vaznesenja Gospodnje, koja treba da nas okuplja i da okuplja naše potomke u buduća vremena. Tu su, pored crkve sa zapadne strane, tamo grobovi naših predaka, naši korijeni. Treba da se okrećemo svojim korijenima, jer drvo koje se iščupa iz korijena, ono ne može da opstane. Tako i čovjek bez korijena svojih ne zna ni ko je, ni šta je, ni odakle. Zato treba ovdje da dolaze naši potomci, da se okupljaju, da se družimo, da se sabiramo, ako Bog da nam mnoga ljeta. Hvala vam svima koji ste došli, neka današnje Vaznesenje Gospodnje bude nam na radost, da se u zdravlju i veselju okupljamo. Živili, oče, živili, svako dođe. Kume današnje sabiramo. Prebija i pita
krake, pustili po prsima brade, našu bere stavili kokarde. Vjehujem mi svom kralju i draži, ej pa Igor zna, prvo mi legendarna Romanio, a kraljice od planina, kraj lijepa Sarajeva, o njoj pjesnik pjesme pjeva. Kakva bješe Romanija za vrijeme Osmajlija, znaj Stambol, Azija, zlato, Turska imperija. Romanijski na tebe Šimljansku i Srbiju zemlju bratsku. Stari novak Romanije, ni cara se bojanije, nit je njemu harač dava bez kastiga i belaja. Nadmeću se janičari, jeziru su riječ dali, u travnik će dove živa nova, kova gruja sina. A grujica, ko grujica, Romanijom momče skače, nosi handžar u desnici čera, Turke osvajače. Evo u povratku sa Drecelja, sa obilježavanja Spasodanskog sabora u Drecelju kod crkve Vaznesenja Gospodnje, svratili smo na vojničko groblje u Knežinu gdje počiva 52 pripadnika Olovskog bataljona druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Danas je 21. maj i obilježava se dan naše druge romanijske motorizovane brigade, pa smo došli ovdje na groblje da prislužimo svijeću našim poginulim junacima koji su pali braneći našu otadžbinu Republiku Srpsku. Neka im je slava i hvala. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma bili smo prinuđeni da prenesemo ovdje borce naše iz Olovskog bataljona, tako da su ovdje borci iz Drecenske čete Olovskog bataljona druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Neka im je slava i hvala. Nek im Bog podari carstvo nebesko.